İmam Bukhari'nin rivayatında Hazreti Abu Hurayra aytat. Ondan başqacha bolup koyup qaraken. Жаңырып угулуп атабы силерге? Жакшы эле угулуп атабы? Жаңырып жок, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат Hazreti Abu Hurayradan la yatamanna ahadukumul mauta. Силердин эч кимиңер өлүктү тилек кылбагыла. Өлүп калайын деп тилек кылбагыла. А биздин катындардын эки сөзүнүн бири эле өлүгүндү көрөйүн дейт. Тилек кылат бирөөнүн өлүгүн айыма. Эркелеткенде ушканда ушо. Эркектердик андан дагы жаман. Энең анте берем, апаңа менте берем деп ушундай дары ушундан баштайт. Өтө жаман сөздөр. Ойлонуп койбойт. Жаман сөздөрдү сүйлөйт. Эч кимиңер өлүктү ниет кылбагыла, тилек кылбагыла дейт. Ушундан көрө өлүп эле калайын, же өлгүсү келип, үмүт да кылбаш керек, тилек да кылбаш керек. Анткени ошол өлүктү тилек кылып аткан адам бул жакшы адам болушу мүмкүн. Жакшы адам болсо, мунун жакшылыгы дагы көбөйөт дейт. Дагы көбүрөөк иштерди кылат. Же жаман адам болушу мүмкүн, жаман адам болсо, анын тооба кылганга, Кудайдын ыраазылыгын тапканга мүмкүнчүлүгү пайда болот дейт. Айтор адамдын өмүрүнүн узун болгондугу бул жакшы нерсе. Ошон үчүн өлүп калайын деп, ошону издеп ниет кылбаш керек, аны тилек кылбаш керек. وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا رواه مسلم. Sizlerden biriңер ölüm özünün murda, özü gelgenden murda anı tilek kılıp surabagıla deyit. Jana ölüm gelsin dep duala kılbagıla. O Kudayım ölüp kalayın dep ушинтип тилек кылбагыла, сурабагыла, оюңарга дагы келтирбегиле дейт. Анткени адам өлсө, анын үмүтү токтойт. Үмүт үзүлөт. Ал жакшы кылганга, башка кылганга үмүтү токтоп калат. Көп адамдар башындагы келген проблеманы ишти өлүп алсам ошо менен кутулам, ошо менен маселе чечилип калат деп ойлойт, жок чечилбейт, кайрандан көбүрөөк жакка кетет. Карыз көп болуп, банктан карызды алып туруп, анын асыны өлүп алат. Ошо менен кутулдум дейт, жок. Азыркы тирүүлөй тозогуң бар го, тозогуң ал тозог 1000 эсе көп болот. Бирөөлөр бир катын алып бербей койсо, бир кыз жактырып алып бербей койсо, асыны өлүп алат. Бирөө дагы ушундай кылат. Же дагы бир неке. Жок, ошонун бардыгы эч убакта маселени жеңил кылбайт, ал маселе оор. Адамдын үмүтү үзүлөт өлүүсү менен. Ошондой эле муомун, чыныгы мусулман адамдын өмүрүнүн узун болуусу ага жакшылыкты гана ыроолойт дейт. Анткени мусулман адам өмүрү канчалык бийиктеген сайын, канчалык өмүр өскөн сайын ошончолук Кудайга жакын болуп бара берет. Ошончолук Кудайга, урматтуу бир туугандар, жакын болуп бара берет. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Hazreti Anas ibn Malik aytat. Hazreti Anas kim? Hazreti Anas Peygamberimiz Makka Mukarramadan Madine-i Munawwaraga hicrat kılıp gelgende adamdardın bardığı belek hadiye aparıştı Peygamberimizga. Barın tiştap geldi. Biri bir töşek apardı, biri bir et apardı, biri kurma apardı, biri bir uşunday bir aytor gerek nesen aparıp orozger olsun de, ücayip olsun dedi. Degende Ummu Anas, Hazreti Anas'ın apası cesir ayalıken Anas 10 yaşar bala aparat turgan hiç nesesi yok kaldı. Ne kılıçtı bilmedi. Anan balasın kolundan jetelep Peygamber'e apardı. Uşul balam sana dedi. Senin kızmatında olur dedi. Meni sana bere turganım yok dedi. Kalaşını tuğralayt, taratına su kuyat, işini kılattı şu dedi. Balam şu dedi, baş ötü menen seneki. Eti dağı seneki, söğü dağı seneki dedi. Biz moldaga barsak, eti meneki, söğü seneki, söğü meneki, eti seneki deyiz da. Yok, alayttı bardığı seneki dedi. O şentip 10 yıl kızmat kıldı. Adamdardın bardığı berdi, bir ok, anasının apası ötüp gitti. Bir ok menen bir kança ok atıp çıtadı. Kandayça? Balasının kursağı ne Peygamberimiz toyguzat.
Tarbiyani payg'ambarimiz beradi. O'sherdan ilm alat. Bardık problema payg'ambarimizning balasini payg'ambarga berish bilan qutuldi. 10 yil xizmat qildi. 10 yil xizmat qildi payg'ambarimizga. 10 yılın içinde bir an jolu meni payg'ambarimiz ey emnege qilmading? Emnege qilib qo'yding deb men aytgan jeri yo'q deydi. Daima adep axloq bilan bo'ladi, o'zim o'shani bilib turadi deydi. Keyde atalarımız, apalarımız baldarını uruşaveradi, balanın kulağına girip bir kulağına çıkıp keteveradi. Antkeni özünün sözünün tasiri kalbaya kalgan. Sözünün tasiri kalbad degen özünün de tasiri kalbaya kalgan. Antkeni sen ağa ülgü bolup aytasın. Adam özü balaga tarbiya bergende ağa söz menen tarbiya berilmeydi. Adamın kılgan etkeni menen tarbiya beriledi. Özün uşak aytıp atıp biröge uşak aytpa dese al ötpeyt sözün sendeki. Özün aytpa sen. Özünün жүрүш turuşun toluk tarbiya boluş gerek. Emi deyt sizlerden biriңер özünün başına gelgen bir dünyavi iş gelip kalsa oşol nerseden korkup ölümdü tilek kılvasın deyt. Karıs төлey albay kaldım. Je munday olup kaldı. Je birö menen uruşup kettim. Je atam ölüp kaldı. Koşulup ölüşüm gerek. Degende bir dünyavi bir nerse kelip kalsa oşol nerse üçün ölüm tilek kılbagıla dedi.